Yamwakwa Badwam TV Badwam Kasie so mayana ni ase ni nkran hyansam enenso odebre ye Kasie ne brasunti ne etodwa wo mu bi ya wo betie nie send Ghana de to abanyanim say COVID-19 levi no mema wonyi emfiri ho ye de sansam no ebebra mo na fe kantamanto wona eton force enso de atodwa se de watete won ne ma ne so sansemi ne nsem na no pay wo bete Adom TV Badwam Kasie ko Facebook/Adom TV ya Kasie ni twegu wo ho so wo go TV nso a hwehwe yen wo channel 176 DSTV nso benya Adom TV wo 280 bidi de afia amankwa tamaklo afia ni die mutie seden sam no enchemu ankasa etie Ghana for dodo no na bi eka se covid nyame adom yede ni so enkunu mawie enti eto bi ya dedada so no anti nkebe ya yenyi emfemfiri ho no monenso send Ghana for ede to aban nanim se mema wonyi mfiri ho na sa sika no so betimi aboa wo bi a okwa ahohiahia mutitiru ewo yare mu a yebetime de aboa no Adom Kasie eto aso eye levi bia disika ebreye na yehwe yapomuden adwuma yenumu a niema bebre wo ho nso a atochima se niema ekoyie se ne anka yehwehwe no na anka COVID-19 ba yi anka PPE skra anka ho enkocho emaye aka yebenya na esanse yemfa niema bebre ntoto na akwan mu se ne efata yehia saska no ne de atoto niema yie ewo yapomuden adwuma yemu enu nti na yempese saska no omubeyi afiri ho no na emom yepese omudi sika no eye nea omu esusu so omupese omode no yempese sika no bi befa baabi na bra wo kasa fa agric sector ene akwahumasika wode ama wo mu a wode beye adwuma nso no ensem sei ene waka fa ho emma ene omo a sebi omu ni bi ehiafo bebre eye adwuma ewo kuayem omo a omodo omo a omoto omo omokoton mo dane nyema nani ti say obroni beka say value addition bebre na yema nanso ufa oman no sika a watwa akoma sika watwa to ho a na emu ohanchichemu baako ena yede to ho amakuaya na yani mbre yes ana memeka no yani mbre yes oman se yani abre a na yedi sika bebre hyemu a anka ye nkra emo embo memu sani ayekra no Youth Clothes Dealers Association a wakantamanto ayefosufo woyen sentwefo hyemu de ato yanim se womone ma no se wateso ahomunchemu aduasa Adom TV ediba Etisane ye kan se enye nhye but one kasa no as a business person I was so proactive ye can we de I encourage your members ne se send $1 ne e kofom no amanfo start ya omo kra niema enche by next week next 2 weeks omo de $1 na e wo fom no ekotoye no omo niema no ba bedu saa time no na watete ne niema so wonso niema wo se wonte so Ghana ni so a wate se yate niema so de lalai onte se a reflect wo ha ono so o ma meto enti ne ye nyina ye tu ye hofo ne ya hye ye ho nkran se eka no enya badeda enti ye stress yenjeja niema mu nenko no watimi anya usika no back asan de abestarte Enwachiri and Paul Oscar Nkoma waye national patron Emma Second Hand Clothes Dealers Association so editu da se aban etumi de nhihye bebregu akwan mu Emma $1 no esuti biom eka ho a wonom ebese atene ama no so kra enti aban no emomodian se ombe my stabilized rate bia ebe ka ho a ebia se abosumi be miensa enai na you cry that particular rate na say $1 no issue say slow e kofomo e slow na eno an na magani for so yenso etimi aye projection Penny Kwantrafo ya wada Consumer Protection Agency ano ye Kofi Kapito wadi ato GPLTU na fe gutam penifo so anim se wono won nkrofo nkasa na wontete niema no so sebe ya ye atofo ene ya ye frashen ye ho so behenhan ye Adom TV ne no edi nkomoye efutuo enema gutafo transport unions any manufacturers a omo ye ne ma Ghana ha omo tututututu omo niemem ema retailers no kofa eno kofa dia
adeɛ obetwa mo kwa adeɛ chia na wasa atum no sane mani nyina no wo munyai enti we de efutuo we de em so mu tie ni ye nyina ye pese ye didwa bronya na ebe se bronya ebe na nka meto biscuit miensa next ka semunti na mebeto ba ko a na ni ma kofa ba no fa so be na wo so anu achi oto an kasa so akire mu se dwedifo no ma wo mu ayire wo mu ne mabo so anu nti ama ne mabo ayedin ama won ma ekudwom kototo ne ma no oho kese ne nyina no ebesan so ba dwedifo no eso esan se oya na adwen se obeto ne ma mienu na ne sika anso aba kopɛ na obeto se no enim na gu hodada na omo kofa foforo aba sidi no ekofom no adentina sa ne ma no omo nteso o ga omo so enye sa na ye business enye sa na ye economy so and it's hard any day. Me sra womo hwe ni ye because se the obeto ade no se wo mani di yaw obeye ne ma mienu either se oto mienu obeto ba akope anazo beka se on tokura bio na ade a wo mpe ene se customer ni buafu. Any road, Ghana Road Transport Coordinating Council (GRTCC) ne Ghana Road Transport Union (GPLTU) so they told Wawadro Bafuashan Kafuanim was Rewomo Adiana Bah Monteso Homunche Mudunum Nechi Pomian, some Monteso a Montesua, and Ranwa, and won't be dear. Wase a ekoso ewo krom efa wo manfo a womo efro ahyen ene a mate ene a driver for efa ahyemtuade eho no enam so amampanifo a womo ene hwe ahyen so ewo mamu ha no e de abetudwa se o driver ni a wanfa anye adwuma sikanti so ye 15.3% no wanye na obeye asobrache no sa o driver ni no emra ene obedi ni nyonyonyo ensem no ekoso akire mu se ahyen adwumakoi ati tax force a womo ebenam lorry stations ahodo ene ekwan ho ahwe a driver for a woman any emraso enkrata woman edibetu dwei General Secretary Edema Ghana Private Road Transport Union GPRTU of TUC Ghana Mr. Godfred Abuba and a General Secretary Ghana Road Transport Coordinating Council GRTCC Mr. Emmanuel Ohini Yeboa woman ensa ene hye Orabia wanya mfia duonu nwotwe 28 bono ho safo hene se we police officer nanso se wo boanti awutu breku aposifo MTTD wo machire no e wo checkpoint a e wo awutu breku wo mfimfini mantemu na wo mu chire mu se ne chip kura hye ne phone mu kwabrane are fi se wo mu gina no wo anyina se wo ye police ni nti ene nam so ame ya che no a ne chip nso awe aka ho e mu chire mu Adom TV edeba Isaac say ya branti bi abedin finsia no aduno enwotwe na sameka say de aposa dwumayefo a wo mo ewo awutu breku ayire ne pechi wa bra oye ne ho se police ni nanso wanye police ni na wonsansem ye ho ne ntia yensa aka ene se abra post for echira branti oye ne sim card different phone mo de senanum aweye ewa post for no anim na wonsem ho na post for echira mu ye se Isaac say ya wo mo ache no na wotwiki salon hwen bia ne registration number no eya GE 301212 ewo kwantempon ba ko a ewa awutu breku na bra mo ye se wonyina no anya de se wogina ye ho eno de to wo manim so your police adwumayeni ede ya make say the National Media Commission dwemteneni se ora ese edunkatia NDC ayi no so won dwemteneni no wonyi ne ho free Parliamentary Service Board no emu on Adom TV etoso was saying that once Mr. Sedun Ketia is now the chairman of the NDC, he should not be part of the advisory group to the speaker and serve on the board. He disagreed. And I was trying to suggest that there are certain things that have immediate benefit to us, but the long-term consequences are no good. He asked me, what are the long-term consequences? Dom kitwano di oda wono enim Haruna Idrisu enso editudwa se oman sikasema na enkoyie no enam aban no besia bo a wabo ewo aman ahodo enam so nti na Ghana enho chi na yekoye nimi sa anamontu no esese womo etu wone hofo wode sansem we etudwa Abraham Rashebedwafo eye conference nku bi ana esi Ministry for Parliamentary Affairs enaso. It is only Parliament that approves the terms and conditions of a loan. So if we borrowed and now we have exceeded 100% of GDP, how did it happen? And a typical example of the interest partisanship I spoke about, how could a Sino-Hydro loan get approval from Ghana's parliament?
if Ghana's parliament was to sit right. You have government arguing that Sino Hydro, I'm doing battle of bauxite, when the road to the bauxite side is not even constructed. The Adom Kessian ano ewo mrashebedwam or say chairman Sabunsu and so adding some say na tuja. The minority leader has related to excessive borrowing. And I think he and I have been discussing this. When a country is engaged in deficit financing, the chicken certainly will come home to roost at a point in time. And that's what we are seeing. That is what you're saying. Over the past 20, 25 years, every year, routinely, when we have budgets presented to us, we do know that we have to borrow to survive as a country. It was the last meeting that we held on the issue of the cathedral. And I can tell you on authority that at the end of the day, we have to vote. And after the vote, the minority carried the day. We have voted against it, and we're saying that this is not a time for us to be spending that huge sums of money in building a cathedral. And wachi ranking member ya no so eka environment science and technology committee no eho enso ka edika ho se sikapodro 80 million Ghana cedis ampanyefo yese ankomode kwa kodi national cathedral no eho dwuma no anka be yampanyefo mbom homodin a sabode hwehwe mu dwumadie obetumi de sesika no akoshim eni aban ezesa aban edisika share research me tell be ya betumi anya sa varieties aye grow na in the process no e create adwuma Adom young scientists, a criteria Juma, Adom farmers, a criteria Juma, Yama marketing. Ne krakra no ekobi ofre won ho sa Rice Ghana and Justice for Ghana and sakra na mrashebedwafo Asia no odi adesran wo makoto mrashebedwafo enim de nti odi sa adesran wo ma no ekoto mrashebedwafo enim no ora Prince Derek J echiri mu sei e de Adom Kasia e wo mu no dent mi enka se wo ye dwumaye fo na se woko you go on pensioner. Now pension is canon so said in Kofubiso and Fakoto Tata. And yes, say pension is canon, the Abba Diano, Manfan and Sanka. And make sure no VAT and 11 also, your bread, Momon Fat, Bibia and the Hair. The best, I want to say woman, and mass